Apa? Oke, cek monitor dulu guys. Melo syarat ya. Karena kejaringan guys, jadi mohon maafin terputus-putus. Weh, parah. Parah guys. Apa itu anto? Lete bayi. Sekupang na bay. Oh, sekupang bayi. Oke, baik. Oh. Ya mohon maaf pemirsa tadi terputus karena seperti oke. Pokoknya macam Bapak. Ya, tapi belum masak. Belum masak, baru mau dikukus ini guys. Ya. Oh ini proses pengukusan. Sementara dimasukkan di dalam lang. Oh. Oke, baik. Oke, baik. Ini Bu Nelly ya, masih di video teh guys. Noka di balik kamera. Bagian sate. Oh ini daging ayam. Tawan upin. Oh, tawan ada upin. Tawan upin. Oh bubun na le. Oh iya tawan upin itu bubun na guys. Tapi juga tadi. Apa masih kita itu? Mana kau ni? Apa kegiatan lantai? Bagian lesuna. Bagian bawang. Oh kita spill sedikit guys. Bagian bawang. Oh. Hai Andre. Halo. Lagi potong-potong bawang ini. Oke baik. Ini kasih mereka buat anak gue. Apa tadi apa? Kenapa? Beres. Oke silakan Om. Mangkam dukana. Mama Perlin, kau syuting itu nenek, kau mangkam. Oke, kita keliling di lokasi. Masih ada ibu-ibu di sana, pemirsa. Iri tok ya. Ele cinta. Tamu iri tok dong eh. Oh. Halo. Halo guys. Yang halo guys. Jangan ketololen dong. Halo bosku. Apa? Mbak ni sule. Mbak bertu panas ya? Belum.
Nilo. Tasya pa naman eh. Marco Rembon. Bagian pasimbong ada ke Pararang ini guys. Pararang sebentar kita spill di belakang pemirsa. Untuk sementara kita ambil ibu-ibu dulu. Ya. No, dia lah lindo na to kay membo ko mi. Alam niya pa dulu mo pa dulu dindro talo mola. Ya mira. Adrian Suburo di mana ini di Penemon Baluso bosku, di Baluso Bangun Lipu. Mari kita merapat. Dan ketukam ng babak to, napikol na tayo sa may. Oh. Sambil full untuk lokasinya guys. So ini lokasi di Tongkon Pas Sarapan. Member tu tuak kan be? Tamiri tuak. Di pela-pela le. Ada wiki nak kendek ke benar. Marco Rembon. Iritok bosku pa. Bagus kembali. Semoga na mendukung terus ya jaringan pemirsa. Elizabeth Orong maru ale embar tu Marta. Marta siapa bosku? Budak saya nelang ano. Tulang alu budak ke kurang ni. Abang caleleng ke kurang ni bos. Bepura mana tu tunggu tolong tu. Bagian apa dia? Bagian nyate. Ladi sate na rakete. Pasok kayo. Lagi pasok kayo. Iriru santok bayro. Iriru sanitok jo. Di patok dai. Kota mo.
Selamat malam untuk besok. Selamat malam untuk nanti. Besok. Untuk besok, weh. Ladi gerok mati papyong lo, bisa. Gerok papyong eh. Gerok kumu tamang bro. Abang eh. Kalau saya di sini apa? Baju dari Karawai itu. Dari Karawai. Dapat berapa ada? Nanti siapa? Yo. Kamu tuh jagoan aja, Bos. Regen. Anu sama si Kapua. Bagian perbumbuan. Bosku bagian Pasimbong yang cari pararang, nanti kita spillkan bosku. Belum ada pararang ini untuk sementara. Sadia mau itu dari darang nah. Reken sini perempuan itu siapa? Jom aku dikit pak. Sang tunggu apa kamu? Mana tuh lebih sini? Ada yang tidur masih cari reken. Alah ni Skupang. Ako pare, yung talang niki. Kung kasi mare, yung patak kini. Yang salah efekto. Betul baik kaloy. Masongko mo yalan. Masongko kaloy. Johnny ya, Johnny. Bukan Juni. Nasabi yan. Nasabi yan. Ano mo dia aja, Bo? Ano mo? Ah, betul. Taban ro itu yang itu. Harus di Botolsat di mana ini di kampung bos, di Balus Bangun Lipu. Di Balus Bangun Lipu. Di Tongkonan Pasarapan. Merapat ki bosku. Merapat nanti kita mararang guys. Pilipus Ratu Balego, Budamaro Musiana. Wah, tayo apa bos? Nanti kita cicipi dulu. Mungkin masih kurang ini. Harus dibatasi ke acara apa ini? Ini acara untuk resepsi pernikahan Ayub dan Nelvin esok hari. Ya, oh, para kurok kayak budak nak bawa tak tahu. Iya. Ya. Udah nih, makan dulu sama apa gitu.
Dumaro mo pitchin tu. Tanah rujong na pira tu. Kato. Iya mira. Model kamang kata sa apa ri? Tama mo yaw. Yan na yaw. Sudah. Mana ko Reski? Ate, Pia, talo sa lima, ano? Tani sama gerok. Wah. Jojo mo. Ilipo sa balego, apa sila. Ayaw, persip ka eh. Taruh cincin mo yung. Oh, dia siapa nih? Katungan ni mo raw yung lubos ko eh. Agero ko na rin pagkisin mo doy. Tanya kamu tumakalunak tuliko lagi. Daya kamu, tunia daya. Ronald Andarias di mana itu di Toraja Utara, bagian Balusu Bangun Lipu. Tes ane, iya tangan buka-buka itu anu, mana tahu tanah. Ya, mau ke Malaysia. Oh, yos kupang ni bos. Ya, Madami itu kis kupang ni. Ya mau kan tuh Malaysia. Oh, iya, demba apa tulan? Demba apa tulan? Belum nak serekona. Coba itu sana tuh. Buka-buka tangan telan Sampai nih. Ya. Dempa tanah makayu nak tangan. Berapa? Berapa siapa? Kasih tahu lima coba siapa tahu menyanu. Hello. Yan na tong sama coba kurang siapa yan sama kurang anu. Kurang apa? Tes nih. Kurang sana. Kurang. Rokok kita lu. Karua mau rokok to, karua. May pira pa yung hotel lah. Tamar na kan na dua. Tay ko kay tande la pokare kiden ni palay. Tawa to pira. Nakam muta na pagbubuya bubunot tamay. Malay mo Mami bangsa ya. Kamu po ni tangan la rawe. Ano sa mo Napamami pa siya, minya nakil ko bay. Dai ko ya pingoram. Alay to raw. Ayaw. Alay buka-buka itu tangan lan ya wan kuda anu. Makayu na. Tamo. Uy, manggirutok tabaran. Oy, cuculi mo. Ada apa wan bisa? Tabang basa-basa di narog ka kan kubay ay. Membase. Sinasang taon. Sinasang tao. Saya boleh tombang. Ay, super. Suke. Masuk kami. Iyo. Oke. Tuak. Ano mo? Tuak kayo, tuak. Iyo tuak. Iyo. Nako kulit. Tama, sising tama. Yan mo. Tama suke. Dia mereka batang pun dipakai masih singkong. Batang Baik, pisang baik. itu. Sa ani. Bagaimana kami Kisine. Dia kami pirai. Marjege. May kinani. May ni nani. Isaya kanani. Laminan ni kurang ko raw. O tanako. Taga na ni raw. O tanako sina. Tayo si. Isama na ni raw. Ardi bato sa kaya ada chete. Weh, tara ada chete bosku. Ada ka di situ. Anang gayomu. Kaya tanyani. Nani. Gayomu. Nani raw. Nani. Apa to ano? Apa to? Tandayaw na panay gayomu. Yoyin. O kan, sista ya nani. Moyaw. Sista. Sista nani. Anay gayomu yoyin. Ya kan? Siara kata tutupon tangke mantu na ba eh. Oh. Ana tande. Tana susi pa sa perti. Kaya mo. Iyo.
Saya mo yan. Pilipus Ratu Bolego isa Ratu ni Tete. Jago te raw minani pimirsay. Terus na hindi ang Eh, Jami mo do minta ta pyong ni. Taman ni noni. Besa uti, eh. Apa yang? laminani ko raw. Mengapa bisa kan na? Mau kinaya. Dia bilang dia nak kinaya. Bayar itu di sana. Mana cang telepon ni sampai bentar lu ni cang malah Indonesia aduh. Tete. Anak-anak ada ni cang kinaya. Udah tata itu ay. Dampo naman po sa tayo sa sising. Eh, paano susidu ka bang seperti? May ano mo, bon. Sabi. Ano lalin doon nato kung ano. Maka makuha na kawaris sa Isan. Oh, tayo ko to. Isan na. Tayo. Ayo. Isa mahe. Pagkesa mo, pagkesa. Kayo, pagkesa. Kayo, dato. Kayoy. Anjay. Ano, sa bagyan terang-terang ako. Tapos ba, kita sa sising. Wala ko kung tamagura. Yung tong ko di kiman number ko ito. Di siya kalau pun dipakai masih sing ya. Oh. Kon ni raw lagu Tete. Nako pa. Hindi ay nakasugi ko sa ribat. Data itu ya, wah. Tabi lebos ko tabi. Kasi kontrator no kanal kamera. Ano ta ano lago yang ano? Oh, pa ni ma. Asing kiyaw. Ako dasi. Tayo lima to. Johnny raka, Junior raka. Binabagyan mo naman kay. Johnny. Ako ba kidasi? Isi ka lang. Ay na pagkidasi. Nanggi papias raw. Tama ka na mapapias si. Weh, lobet tapi mjeki. Lobet mo. Yo. Dito mo lobet. Pilipus Ratu Bolego, Silo Pongpatri. Pajil itu temanguran atau pinamon. Apa patri? Kurang aliu. Oy, bosku. Nakuha Pilipus Ratu Bolego, nakuha Silo din. Iya, tapi mudah na pinamon kurang aliu. Yan jiro ba am dikat. Kung na dan ba itu zaman ke turun pakakilak na. Bisa gimana kada? Di kenapa makada? Nah, kami yung senior na tulas ulit kaya ano. Biya. Sige kayo. Hindi to Bapak Patri. Nakuha ko mo Pilipus, nakuha Silo Papa Patri. Pilipus.
Wow di. Apa? Nalopo api. Baskom. Kasih. Ya tengah muda nggak jemat penamon lagi so petor-petor sudah. Ya, daw na manasa merantau. Mana bulan ulus? Iya. Mana bulan ulus lu? Mana bulan ulus lu? Tapi salah. Apa ada nasang? Pada nasang apa sih? Ada kan seperti. Pokoknya teh jemat penamon yang kurang itu anak muda na. Jadian nanu tor-tor sudah to kono nasang opo kami. Oke, baik. Pakatila po. No kalo naro kamera. Pakatila po masarabasi na. Magaling. Ni mo gulo naro kamera. Oh Budi. Boleh sila, tambah yang pedolo. Besok deh, masih tepo. Boleh sih. Bani sudah. Yan saratu de saratu na Puti mo. Lobit. Yo. Labi 100. Askom lampadu kumamang kompor na kantar kyo kung biasta na pereng itu na. Yo. Tayo Korea na mamang. Bingkoy. Nakandiro ya, roya siya yung kandile. Ano din natin dito yung kandil. Tek tek. Apa no? Labang dole. Kita lanjut ke apa? Antalas Kapulan. Halo. Kenapa ini? Tidak. Oh. Pakai kaki jadi. Ay, malah silupin dia itu orang kok. Goreng. Gorengan daging ayam nih guys.
Itumbay tante. Abar tulitin ah. Kakinya babi. Tiang babi. Wah, karo-karo dong lo ah. Tanah manda. Mau dito ko sa bakay talang. Moroy na kandit kay talang. Air kasih dito deh. Apa? Asu. Tidak. Di mati mo daw. Ton di karaw na. Ah, itong kinuha. Ay, tolo-tolo ba? Marikirek yan. Dirarang ria. Masih jarang lewat sama apa sih udah? Gotok man itu. Oh. Ya misalnya mampu ya bersam main suki. nak koyau. Jauh. Apa nama nakes? Damsoyo yang kita pakai. Kandat. Iya. Damsoyo tamang eh. Mana kayo? Jokom lagi. Kiki ya. Boy, nakan dito mas nang no. Nakande tuh. Kande. Karo po jadi. Moroy nakan dito sa Karo bano. karo. Tanah mana sudah kok tuh ke anu. Oh, malutong bas ng pikin. Sirip lang tanong. Kurang mo. Ayun, hindi ko rin mo. Bata naman sa kunyang ko niya. Eh, Alin na kayo nakitutanan na yun. ang taba ti Esi sa satu pao. Sama pun sama niya. Pada sisi dah bukan main. Ah, minta sini.
Nah, tepung. Gana Sasuke. Ada pemisah aja lah. Gana boleh. Nasi dapat. Ay, kanya gimana kemarin, woi. Ay, gimana? Ay, ta. Gimana kemarin? Oh, Rizal. Pwede, terus kamu tadi lagi ngomong ini terus selaran lah siapa tahu. Dek, kami potong itu suke oh. Wah, ro pokoknya aku deh anjuran hidup do. Pun nomor dulu do. Sapu 5 murah. Nawal Rick ini. Ayat tadi kan nonton. Oh. Ada kali ini. Dia sa aduh, sa kuan. Mami dulu tuh, siapa ini? Oke pemirsa, mungkin kita jeda sebentar untuk videonya. Tarik ke belakang.